Oh la sesibheke we are big again inanto hlelo ngisakhumbula lenjani elikhona emhlabeni wonke jikelele summertime ngapha ngalekhaya iwinter kuyachiyana ngezindawo sethemba ubana ke lebeli khona lingabaphilileyo la ke uphathe njengehlala yenza uhlelo ngisakhumbula okwamanje sengiphethe incwadi umqasisi ngithandekile Zulu thandekile uthi ke ngafundisa kwenye isikolo ngithe temporary teaching isikolo lesi sidlala inyama yendlovu engami yecholocho ngicela ungasiqambe isikolo ukuhlonipha ke indawo ngifile ngoba nana bengangifundisa khona abantwana into enzakalayo khona bana ke tshisa ukuthi ke amamisi amaningi evele dlala lo headmaster headmaster uMr Sorenso mina nami njengomuntu owayesakhula bangizama lokho kodwa ngala ngase ngicina ke sengixoxa la nto emakhaya laphana izakhamizi umunye ubaba wathi no ngizanika umntana nami abe kukhangela khona ngale umfana ngafuna uzohlalela ekhaya ngahlala khona lo headmaster waqasa ungani uyangivictimize umfana ke uthiwa ngu D wayehlala kwabekhaya waselanda ku headmaster ibuchawe headmaster laphana ke emephula ke emlimazo wabotshwa lo mfana wasecina ichaza ukuthi bedefenda mina ngathathwa mina njengofakazi ngafika ngayala indaba le ukuthi uhambe njani ama-teacher amanye angizondela ngagcina sengisukile esikolo lesi kodwa ke kwakulokungcola laphana lo mfana wagwetshwa 6 months ejele waphuma qasa udingana lami esomele mina umfazi wakhe yekubala kwami sengicatsha up to today ngazofika eGoli ngoba wayesehlupha kukanti ke ngale ke lo headmaster wagcina esukile sengazo indawo kusabhala ke izincwadi ya zafika kwabaphathi be-education lapho bagcina bemtransfera ngazi ukuthi waphela ngapho ngozi Mr Sorenso yesabo ukuthi ngcumuntu othetheyo labantu abakhe angeke ngikhuluma ngokuchapha bomuntu omdala wena ukhuluma umuntu wayelichapha lo esenza umathanda wena ucela ke ingoma mana siboza ngothola ingoma yini thanda ingoma ze-splash kambe ngazithola yini ze-splash lapha no ndeka yikho le-splash ucela ingoma ze-splash mesithola ke splash one track engayijabulela azizwe la ethabile ukuthi hey splash linchayele mana simdele kulokuze khona phana udelele sitole umdzunga le ngiyithanda lami nasi ingoma yakho umdzunga tenchanda album delele
ingoma phela ke ku-10 Chanda ingoma esithi Mudzunga sitshale ke unathi ke uthandekile Zulu sawuthanda isiZulu siya ku-Clever Dube nabe ngise Fort Rixson lapho engile khona eMakhandeni ngisebenzile ngikhona phana ke ekhaya umuntu ke wayeselo muzi senjaya ke ihlahla ngabazali bami sengihlala ngedwa ngathatha ke umfazi wayevela ke eMchabezi sahlala sonke kodwa ngabona ukuthi ke impilo inzima ngase ngiqalisa ukwenza ke into lena ukuthi ngizame ukuthi ngibe ngitshontsha utshontsha kwami ngitshontsha inkomo eFort Rixson siyazithengisa ensiza phansi le sisusa ubusuku labangani mama abanye abathathu sadoza ke lokho singaze ngakha umuzi kuthe ke ngelilanga ke sa interceptwa ngama villagers siqhuba inkomo sizisa ngapha endaweni zokuyenya amandlovu basibambela phambi kwentaba zinduna laphana basivimbezela basixotshaza abafana bethwele imkhonto landlani sathathwa laphana basibiza amapholisa sabotshwa la veqini sisithuthe ngahamba la zakatsa zazavuma ukuthi yize sitshontshileyo sabotshwa laphana ke thisa unyaka lo ke ebomnyaka ka 2003 sigwetshiwe laphana ngihlale 15 years ejele ngibotshele ke inkomo ngithe ngutshele ke umama ekhaya ngamthola selabantwana ababili sasokunye umuntu kungumama wami ongizalayo omekelayo njalo umama wamtshela ungasuka emzini wakho mntwana ngithe ngiphuma ntwana zole ngane ezimbili lapha ke abantu bathi bangikhuza ukuthi ungamtshaya umfazi wasesithi yena wayelojoliwe ukuthi azohlala lapha koDube kwaphambanise kuyaxolisa so umfazi lo ke ngasembona ukuthi kuyayilahla la angeke ngihlalela abantu bengifuqela ngikugcina ke umama lana kwelanga sisilwa ngamchaya ngamlimaza wagcina efele esibhedlela uthi efele esibhedlela ngasembalekile ngabuya lapha kwamanje ngihlala eGoli eMpumalanga ungaphi address yami angisakwazi ekhaya ngigcine kudaladala vela ngisafe ngakuyela ngoba senamaphepha eGoli mfowethu ngiyaxolisa ke kodwa kwakunzima yimi ke obhalayo osebuhlungwini okwamagama into engenziwa umfazi odelelayo ukuthi azicontrole akwazi uphela kunika ikhohle ukuthi kumele azicontrole njengomfazi into le izwisa ubuhlungu wafa kanjalo umama abantwana sebekhulile abanye ngiyakhuluma labo efonini kodwa ngisabuhlangana labo ngingakwazi mbe bazazibizela amapholisa kumbe bazokwenzana ngithatha ke usikorokoro nxa ungayithola eka Country Ziqubu album la nangu usikorokoro push sikorokoro
Singuvela-ke ku-Conries khorokhoro siqubo ingoma sethi ala masondo kwenzenjani push isikorokoro ingoma yakhathi kakhulu sezizingane lathi sibancinci safinyele ehlathini sikorokoro push isikorokoro sitshale Clever Dube yeah Clever Dube enthemba ubana-ke uyikholisile-ke leyo ngoma yeah sesiyakubana-ke umlaleli wethu omnye lapho kuthiwa nguNonhlanhla ambona uzula kuNonhlanhla bani i-email lena yabaleka Nonhla Msimango Nonhla Msimango uyaphila na Nonhla Msimango-ke ubhala-ke sithi yena into enzakalayo-ke emsakazweni ngelikhohle ilanga kulapho-ke okwenzakala inkeme ubaba azasiyangise singumndeni besekhaya-ke ikithi-ke enkaye ubaba-ke wabanjwa elomfazi kamakhelwane sasilele-ke ngikhaya umama edlalele umuntu wenkosi swangishiya umamami-ke wakuthiwa nguMadube ngiyakukhumbula Madu nakaza lala ngokuthula ubaba wayehlezi usaza sijwayele simchivele ekitchen esihlalele umama walala kanti abantu bambona ukuthi uyangena komakhelwane duzane la ngikhaya kulala nomfazi kaNcube ubaba bamplanela bambamba ngabo 3 ebusuku abantu uyakhala abantu bamemeza ukuthi sekutsha umuntu la sebanjiwe umama la wezwe ukuthi lapho kukhala leli voice ngababa bavuka abantu bathola ubaba sebembophile bambopha la ngemchilo yenkomo nomfazi labe bahlalise phansi ubaba vele engagqokanga lutho ubaba wayethi nxa umama elala aphume nje enjalo agijima ayenza lokho okwenza sebuye ngene ngutsheni ubaba wasiyangisa sasesingene ngaphi kwagcwala yonke indawo ukuthi uMsimango ubanjiwe nomfazi womuntu azabe lenhlelo ezinjalo athisa khonapho mina ngase nama 16 17 years sayangika okwenzima umama ngamzwela yamchaya imali into yangikhona mama aqala ukwenza ama-BP landana uzowasitshonela edanile kuMadube ngibuhlungu sehlala sezwa ngubaba lesiyaseza-ke ngo-2017 ku-August umama sitshiya ngo-2019 so ngibuhlungu ngicela ngitshele enye ingoma-ke ubaba wayenqunu ngambona ukunqunu kababa bemhamba bemfuqa abantu babatshaya kakhulu kodwa wacemekelile wabhadaliswa izinkomo ubhadalwa namuntu hayi ubaba uyaphila kodwa sazwana nasi sigumeti sitotobala sami segole kutshela wena bantu wona songaphi usekhona manje siyabonga Nonhlanhla
This one, Lord, his whole brother of South Africa, David Mazondlo, Moses Gwenyai, and the whole crew. Kwawusesenjwa lapha ke ingoma ethi Sitotobala. Khathaza yakho le ngoma. Ikhathaza yakho itshala nonhlanhla msimanga. Sika kunonhlanhla siyako Pius Zikhali, Pius. Pius kunjani wezikhali? Sikhali ngabo ngoNcuba I believe. Pius othi-ke kumnyaka ka-1991 bengiqeda ke i-A level yami lapha ngafunda khona-ke eMzingwane Boys High. Ngazongena-ke kuBulawayo lapha ngasengithatha ukubana ngiyesebenza ngiyenze i-apprenticeship. Ngangena ulinqanisa into zokuya ePoli. EPoli-ke ngafunda laphana ngisenza-ke i-course yami motor mechanics. Ngasebenza ngagcina ngiqedile ngaqhathwa ngihamba e-National Railways of Zimbabwe ngaqhathwa khona. Umnyaka lwano ka-95 sengisebenzela khona phana kwaba indaba enzima kakhulu-ke chisa emsebenzini. Kwaba lokulisana lokuthethisana kwabantu izisebenzi indaba ye-union ezazikhona. Ngenzakala ukuthi-ke mina ngavusana lo munye othiwa uMangwiro ngase ngimchaya ngesando ekhanda. Amaphoyisa athi embopha athi mina ngilomuntu olabandlululo ngingambandlululanga. Mina umamami-ke
umama ngwesishoneni ubaba nguyesindebeleni ngavalelwa ke ngihamba kuGrey ngagwetshwa 2 years attempted murder ngaphuma laphana umsebenzi ungilahlekele yonke into khona kodwa umfazi engangilaye ngamthola ke ngimelele umuntu wenkosi engithanda ngiyamthanda kakhulu ke unkosikazi wami ke siyabonga kakhulu Simanga ngokuzigcina kwakho Simanga ke umfazi impela lokho together up to today sisonke labantwana ke abane ngagcina ngithola umsebenzi sesamuva sayeGoli suke eGoli sesilapha ke Australia yikho ehlala khona endaweni kwase Melbourne siyabonga ngohlelo sichitha isizungu we love you so much Chisa family yami yonke yakuthanda sibe sikulalele every week ngalesi sikhathi we sit down as a family abantwana sebekhulile thank you so much ngiyabe expect labangana ngamakhiwo ukuthi kube istory sitting bahleke baze bafe uthi babhale bemakhesi ke sibale esikhiwa sayibala ayibuye esikhiwa sibabalele ngicela ke izingoma ngiyamthanda kumfazi wami Simanga umfazi ke owabekezelayo ikonto come to my baby come to the sithando sami come to the Simanga imi kuyosikhala Every time I see your face, baby, I feel like I wanna
ke kuzizi Congo ingoma sithi come to the baby come to the besitshala ke uzikhaya phaya sizikhali inobotshwayo ke ngokushaya waphela umsebenzi sometimes izinto zenzala for a reason wareforma kozazwa kwamthole ke khona baba ngiyajabulisa kakhulu. Yeah, thank you so much. Ngiphethe kwamanje semphethe yomlaleli wethu omunye ovela kuTsepiso Maya. Tsepiso Maya uthi yena mina ngwaseZimbabwe la igama langu Tsepiso okwamanje sengihlala eSouth Africa ngihlala ePE Port Elizabeth Gqeberha yes Gqeberha. Ngiyabonga ngohlelo ngibuye lapha ke eSouth Africa mina ngomnyaka ka 2020 just before iCovid ihlukumeza ke abantu ngafika lapha ngamkelwa ngahlala ngomama wemveleli elixhosa sengilapha ke eSouth Africa kwaba lokuningi inkulumo ihlobo zikamama uMamantu washona bazama ukuthi bangendiseleke omunye umuntu omela ngithathe kodwa wakhanya mina kangimfuni lo muntu lo so abangijabulelanga lezi zinto lo ndoda wasezonda okwateni wakhe ke lapha wathi yena mina ngiletha down isiko labo so yenzile le nto wangiplanela wasesiyahaya abantu ukuthi bangibulale labantu ke ekwenzeni kwababuya bazongithipha sihamba emapholiseni matshela amapholisa ukuthi ke bafuna ukubulala uTsepiso indoda lo sinikeza imali engange 2000 rands ukuthi simqede sadlala lo ngamaphosa amtshela ukuthi ke siza actor sihambelayo ngoba umuntu lo uthi abatshela libe le picture ukuze ngilinike imali yena ukuthi limbulele ngempela wahlala ke isikhathi yenza lento amapholisa sikhuluma epolice station labantu labana kwase ulungisa ke isuku la ngikhona ngahamba ke ngisendlene basebe amapholisa afilima athatha ngithwele amapenda babafake wona bachaya ipikitsha baqhubela ngamadoda ukuthi ambale emnika engakwazi lamafoni akhe sibewamamela balalele yonke into eyenzakalayo wahamba enjalo ke bathe sibemniki lapha wabhadala le mali imali leke amapholisa kethu kule recording bafake ikamera kulezinye labantu ayebahayirishile ukuthi ukuthi bambulale bahamba kuye balala yonke into amapholisa bambamba umlobi sesatshwa phela benomfazi njalo ngusomabhizinisi enemali so basebembopha ke lo muntu bamthatha wahamba ke ejele saye court bafika bahle bangavele bamgweba attempted murder conspiracy to murder London uyalista ama charges akhona bavela abantu bamfaka ke ikuthi 12 years phakathi ifamily yakhe sele ngikhalela kwamagama ngicine ngisuka mniPE ngazohlala ke eJohannesburg lapho sengikhona kwamanje ngicela ungitshale isivukelo snacks isivukelo eshisayo ngoba lenhlanhla labo bhuti babonga kakhulu ngoba sindisa umphefumulo babiza kuqeda
Yes, Igomati, just for the snakes, just for the shit side. Too much on plan. Just for the snakes, just for the shit side. Yakada Lingoma, yeah. Besichale Gamla to tongue Tsepo. Oh, Tsepiso Maya. Tsepiso Maya. Yes, so sugar. Babula Koriba Tang, Babula Bandok, Tang, and Abandok. Easily in J. Ohame. Mpeleke Freddy Kasela kunjani Kasela Freddy Kasela uthini Freddy uthi ke mina chisa bekumnyaka ka 2000 ngesikhathi sandukudlula ku millennium bona phana sithi millennium ikhisimusi lo ka 99 lo January ngasuka ke laphana lami umuntu oseyalibhekisa ke South Africa mhla ka 5 January 2000 ngasuka lapha ke ngagada ke uMalaitsha engangimtholile sagadela ke eCity Hall ngisiya khona ngoba ngela passport uzama ke inhlanhla selokho embalelwa ngabangikhaya ukuthi ke usebenza ukuthi umsebenzi ngathi lamekela ngezama njengamadoda ngiye khona ke eMzansi Africa yes sesifika lapha neborder ke basitshela ukuthi kumele siyehlike sizahamba ke egangeni esiqhuma safika ke lapha ke so umuntu amehlo sokungabona intambama wetla ke umfana ohamba lathi wena bangena driver wangena ke yena ngemoto nasanga egangeni kwabanzima ke egangeni lapha ke ekuhlanganeni ke sesiphakathi laphakathi kwathutsha abantu ngamathochi lapha kwangotsotsi yeya sokuchalo kusathathelwa yonke into ba reposisi benze yonke into so ngithe mina simbona ukuthi lapha kulento eyodwa ngezivumo kwenze nje kucha kanje bathelwana ke besuka becheda ngathatha inkalakathe eliche ke ngamshake ulokuzeni umuntu wayecathi magumgumo I think maguma wela phansi ngamchanga bemuva wathi daca phansi labana babaleka abantu ke bangani mhlawumkhosi labanye babaleka abanye bangu3 sahamba sinjalo sigijima sasafika ngale phetsheya ngathwalwa ke imoto leyana lokho engiqhuqa khona ngale mama lana abaretrace abathwala imoto bayaluka esibhedlela bathi bafuna ke eGoli sangena kwaphana ke safika ke eGoli after some 3 months landani ngezothola lo umuntu othuleka lefile ngakwazi ukuthi imlwane ngumchayeleni
manje into lesinhlupha ke yanhlupha kakhulu so kubuya ke umuntu onjengaye ipicture nalenzala lokho ibuya lami ngitshayilite lana umntwana lokho ekhuluma engibuza ukuthi wangenzani ukhanya balungisa ngaye ebantwini ngakhulekelwa ngagcina ngibuye ekhaya ngisezindaweni ngagula lokho benginceda wasengitshela ukuthi lana abantu bayenza ingozi babesela khambile lafika ukuthi ipinga kulanye ngengayifikanga saqina sesithola ihlobo leziyana ngabhadala inkomo ezingu7 bakhipha ngoba ngase mfelwe ngumntakasisi lo mna wami bonke sibosothiwa ke luzimo so ekusileni kwabo laphana lokho ngithala uvalo ngumntana mengamzalayo la washona so kathesi ukuthule ngoba sisabhadala ngingazi kumbe kuzavuka ngeke ngikhohlele sehlakala senzakala ke emtshisa ngiyaxolisa kwamude kodwa ke mfowethu ngidlule bunzimeni ngiyakhule ukuthi akusoze kubuye ukufa lokana kusekhaya uyakhula ukuthi umkhokha wangena ekhaya lapha uyasiqeda Brenda Fassie ingoma yathi nakupenda nazi ingoma vela kuma free sichale wena ke chala Tea.
ingoma emnandi phela kuBrenda Fassie esithi nakupenda. Hey, ingoma yahlupha kakhulu. Mabree lana uthula dadewethu. My loving sister, those ahlala hluphana kumele ngithela ngotshwala eLondon. Ba class yotshwala lapha wathi uzoperforma wena ezla wena. Yaniba unenthela ntoni uzoperforma wena. Ungithathela ibhuya wami wena ungizama. Rest in peace Mabree. Tomzoto Mandlo kunjani Tomzoto? Empilweni niyadlula phakathi kwezilingo ezisabekayo. Ngithethwe mina ngithethwe koDawu koSibanda. Bengihlale loBhengula West koBulawayo. Ngathatha ijaga lakoSibanda emhlale eMpophoma la ngikhiphela la ngithanda. Yebo ke umuntu lo wenkosi wapromote emsebenzini wakhe waba umuntu omkhulu kakhulu. Sihlalele ngithanda kanjalo ke. Ngase iqalisa ukuthi hey umngane wangu wathi wena kumele uthi indoda uzigcinele. Umuntu lo osephumelela kakhulu uzakubalekela lo. Ngacabanga ukuthi uDawu sho ngasena ngine embalekela. Ngoba esekhuluma somele ukuthi sithumele izweni sisebenzela eGaborone eBotswana lapha sepromote uyaheda khona. Wathi siye eBotswana amatswana ngale ke amatswana kezwa azamthatha lo muntu ngiyakubhejela mngane wami. Wathi ngcono sizama ukuthi siyedinga. Ayisaphuma ke Jumo sazama ukudopa samnye ugogo wasenjube wawuthiwa ke uyenza yonke into le ukuthi ke into lezihlangane kungayiwandawo. Ugogo wangitshela ukuthi kumele ngicabe esifubeni thatha igazi ngiphale ngaphansi kwenyawo zami ngiphinde ngiphale ulimi lami ngihlanze lemithi liyana bese ngisiyakaka etoilet ngithale ikakana bafazi thale ikakana yami encane ngihlanze konke lokuyana ngimenzele esupini ngimfakele ukuthi adle kuba wathi ngizakwenza lokho kwamalanga asemthathu. Ngakwenza ke kanjalo ke into engiphiwa ngugogo. Uyazi ukuthi uDawu wayesidla umuntu enkosi kodwa ngizisolo ukuthi ngimdlisa idoda enjani lapha. Wahlala ngoba ngandithethele la ngaphansi kwami ngafaka konke kodwa ngihlanze ngageze ekuseni kodwa amazana engigezela ngiwathele khona phana ngahlanganisa ke ekudleni kwakhe wayelokhu esidle njalo ukhwele endlini. Uyazi umuntu lo waqhaza ukungitshintshela singathuthi ngoba wathi sihamba ngemva kwe 3 months ozaba umnyaka ozayo ngoJanuary nakuba kuOctober sepromoting. Ngadubeka lapha ngibona uSibanda seqhaza ukungitshintshela senganomuntu ongazwani lami ngani ngiyamnukela. Ngahlupheka ngathi ke twenzeka ndodana wakhanya vele selolaka sengumuntu ongaphilanga kuhle. Kwahlala lokho ngimthandana laye eqhaza ngani ngazafuna ulala lami. Ngahamba ke ngabuyela ugugulwana ngathi lapho kukhanya ngasesenza into engasiyo. Ugogo wabe ngitshela ukuthi ke ngiphambanisile mina ekwenzeni into lezi ungenza ukuthi wesikhathi ngenze ngisesikhathini soka kusebenzanga sokonakela. Wantsho ukuthi mina ngikhiphe enye imali kumele akulungisisa ku reverse kungene kuhle. Ngazama ke only omunye unkazana ojana nomngane wanje ukuthi kathi wenzani uchitha umuzi wakho. Unkazana lo wazana logugulana bakuchithela umuzi sibekwenza ukuthi isichitho esikhulu konaphana. Nanko ke usiyasala ubambe phansi ke indoda iyahamba. Uyazi ngakhala athisa ngakhala ubaba wathi eBotswana wathi uhamba yedwa yena. Itheze ngikhona ngamlandela eBotswana kuyancinga ngagcina ngikhuluma iqiniso lokwenzakaleni. Sehlukana njalo lo baba abantu abami. Lakathe ngikhohle lo dubo ngahlana lalo. Ngiyasebenza emakitchen lapha eGoli. Ubaba lo uyamazi ngizibani banisipanda usekhona eZimbabwe urana ama-business akhe. Ngiyaxolisa ngoba mude ngibuhlungu into yenziwa nguSibonisiwe engifaka emanyaleni ngidlalele emzini wami kuke lanto engikhathazayo. Likwenzelani bomama ngosidlisa? Likwenzelani ukutshelwa amanga ngabantu ukuthi umuntu uza kuthanda mo? Awu Nkosi yami. Hawu bomama kade kuyini? Lidliselana umuntu wakukhombisa ungamdlisanga. Kodwa nanko usithi wena ngumuntu umele ungidlisa. Awu. Iyangaphi true love. Bakithi ngibongela ke uPatrick kamanga Jesus Sibanda bese uhlelo ngisakhumbula. Bye bye. Till next time, good people. You take care of yourself and each other. God bless. Bye.
Bye.